Okay, sekali lagi Assalamualaikum, selamat sejahtera. Seperti biasa, saya punya laptop rasanya memang panas ni. Jadi memang terpaksa untuk tutupkan kamera. Jadi untuk menyenangkan proses kita nak berbincang, murid-murid, saya minta sekali lagi, kalau ada apa-apa respon, minta tuliskan ataupun terus bukakan mic, dan seboleh-bolehnya kalau ada respon malas juga nak type, berilah sedikit respon emoji ya, macam ni. Okay, boleh ya murid-murid? Kalau boleh bagikan saya satu like ke ataupun love ke apa-apa ya. Alright. Kita sambung hari ini dengan masih bab 12. We are going to continue with chapter 12 again. So students, if you know you have learned this chapter yourself, it's very good. And then again, this lesson online require you to respond actively. Okay, if you've got questions, please do not do not feel shameful, and make sure you respond towards the chat box and click on the response and so on. Okay, click on the emoji response lah. Alright, so we will continue with 12.3. Kita akan mula dengan 12.3. Okay, bentuk neuron dan juga synapse. Alright, you can see on the screen now clearly. Okay, so my point is, if you got questions, please let me know. Alright, so I would like to make sure everybody here be seen. Okay, good. Jadi, kalau kita baca, if you remember, okay students, kalau kamu belajar, we have learned about that neurons relate with the coordinations in the body, okay, coordinations in the body from stimulus to the response. Kalau kita cuba ingat balik, kita telah belajar mengenai penglibatan neuron dalam koordinasi badan. Dari menerima rangsangan sampai menghasilkan gerak balas. Okay? Yes. Who else here? Okay. Jadi, apakah struktur? What does the neuron looks like? Instead of, if you remember, kalau kamu ingat, okay, this note later I will share with you. This is the notes that we have used, we drawn last time in the previous lesson in school. Kalau kamu ingatlah, kita dah belajar ya. Okay, if you remember this thing, we have learned again. Okay, there are actually neurons, not only one, 3 types of neuron. Okay, from stimulus to the response. Kita telah belajar ada 3 jenis neuron, dari rangsangan sehingga dia menghasilkan gerak balas melalui efektor. You can see in the diagram. Cuba tengok sekali lagi. You have, what is it? Kalau kamu tengok betul-betul, we have the sensory neuron, neuron deria, and then we have the relay neuron, neuron geganti, dan juga neuron motor. So this lesson will focus on how do they look like and why do they look so different. Not to say too much difference, but they do have difference. Mereka bukanlah katanya berbeza sangat, namun masih ada perbezaan yang jelas. Okay? Kalau kamu tengok sekarang gambar ini, memang kita susah nak faham lah. Kita pun mula dengan straight daripada diagram yang kat screen kita. Andai kata, assuming that, let's say we have a hand here. Teacher, why your hand looks so weird? Okay lah, what to do, right? I'm drawing on the screen. Kamu tengok, cikgu memang lukis dengan guna mousepad je pun. Okay, if you notice it. Alright. So, let's make it this way again. I want to put it at the bottom here so that later I can put notes on top. Kita nak berikan ruang supaya nanti boleh tuliskan nota ke atas. Andai kata ini ada tangan Ali. Tangan siapa-siapa pun tak kisahlah. Okay? When the hand
touch on the sharp object. Kalau dia sentuh pada benda yang tajam. Dengan syarat sekarang, dia nampak. I'm not talking about reflex action. Jeko bukan nak terangkan pasal tindakan reflex. Sekarang andai kata ada satu objek yang tajam. Okay? This is a sharp object. Objek tajam. Objek tajam. A sharp object. Okay? So when you touch on it, again, we feel pain. Kita akan rasa, okay, tajam, sakit. Apa yang betul-betul ada, cikgu pun gunakan warna purple sekarang, bermula dengan cerita dia di tempat yang dia sentuh ni. Ini bukan kuku it's not the nail. So there is starting point with what? Receptor. I repeat, receptor. Okay? What does the receptor do? Apa yang receptor itu buat? Okay? If you remember in the class well, receptor detects the stimulus. Dia mengesan rangsangan itu, yang ini tajam, dan tukar dia menjadi impuls. Jadi dia nak hantar impuls tu. Okay, jadi cikgu pun lukis lah. Panjang ni. Macam ni. Allah. To draw this is not simple my dear students. Jadi you must now imagine it is like a cable. Dia macam satu cable. Cable itu wire lah. It's like the wire. Okay. Jadi lepas receptor itu dia dah sentuh, dia akan tukarkan jadi cable untuk menghantarkan impulse. The red color here indicate the impulse lah. Impulse movement. Okay. Allow me again to label the thing clearly here. So this is the impulse. Pergerakan impulse, the impulse movement. Impulse movement. Okay. Dia akan hantar ke mana? Jadi dia akan hantar sampai ke hujung, dan di hujung bentuk purple ini, bentuk dia akan macam ni. Dia akan macam ada, kita kata macam berakar kan, macam ada akar. Jelas ke tak jelas? If it's clear, just give me some response so that we all have the same thing yang we're going to learn lah. Okay, bagus. So what's the name of this structure? And what's the name of this whole structure? Apakah nama semua ini? Ya, hujung itu memang cell receptor. Ya, receptor ini satu sel. Okay, tak nafikan. Saya tak nafikan receptor itu satu sel, tapi dia satu belah kan, satu hujung je. Okay. Tapi yang sepanjang ini, ya, inilah yang kita namakan dia sebagai neuron tadi, sensory neuron. Kita sekarang nak upgrade satu persatu sensory ataupun neuron tadi BM, neuron tadi sensory neuron. Apa lagi adjustment bentuk itu yang kamu perlu tahu untuk menghantarkan impuls dengan laju? Di atasnya, kalau kita zoom in lagi okay. Cikgu pun tak nak buang masa semua. If you notice the structure, there is layer of what we call it, lipid. Dia ada lapisan lemak di atas dia. Kalau kamu tengok, the structure will be like this. Cikgu, macam anggur. Yes, it might look like for you. You can say like what again? Like the grapes on it. But it is made up of layers of lipids. Yes, apa itu? Cikgu nak addkan orang lagi ni. Okay. Tak kan? Ada lagi. Okay, murid-murid hormati sekalian kita dikacau sekarang. Musa akhirnya masuk. Okay. Welcome Musa. Okay.
Why the shape looks like this? This is actually made out of lipid. Dia dibuat daripada lipid, lemak. Sebabnya, dia nak membenarkan impulse. Allow me to draw again the impulse in red to make it jump. Kenapa nak bagi dia lompat? So that the impulse can move. So that the impulse can move faster and spread along the neuron. Dia nak membagikan impulse itu. Membagikan impulse itu buat macam mana? Melompat. Supaya dia boleh bergerak dengan lebih laju. You get what I mean? Okay? This is a structure something like that. You look at the diagram, kalau saya gunakan free mouse pad, Lucky pun boleh nampak lebih kurang sama. So you don't have any excuse. Kamu tak ada lagi apa-apa alasan kata cikgu saya tak reti lukisan. Satu part dalam biology, one part of it is about drawing. Okay? You must clearly know how to draw the cell. Teacher, what? This is a cell? Yes. The name of the cell for the purple structure that I drawn on the screen is known as sensory neuron. Ini adalah sel neuron deria. Does it look the same like a normal cell? If it's not, can I have some response to you? Can I have some response? Maybe you can give me this. Do they look like the same to you with the normal cell? Normal cell kan tengah-tengah ada nukleus semua kan? Nampak sama ke tak? Tak sama kan? Kalau tak sama, bagi saya satu emoji. Apa-apa yang kamu rasa, bukan? Bagus. Jadi, inilah bentuk dia. Okay? Yes. Dia bagi saya trumpet buat apa Syed Musa ni. Okay? Jadi, tengah-tengah ini pula, if you look into the structure middle of it, yalah, you don't ask me, teacher. I don't believe that. It's not about you believe that or not. Bukan kamu percaya ke tak. Saintis telah buat kajian. Sekarang kamu terima je dulu. Okay? You have to believe it and just follow the drawing for given in the book. And in the middle, somewhere in the middle of the neuron, okay, I better draw it in a place where it's not distracted by the hands. So I put it somewhere in the middle, let's say here. There is a place where they find out, there's nucleus. Okay, dear student, so there is a nucleus. Saya nak cerita depan ni, sabar one by one. So allow me to enhance the drawing a little bit. So in the middle there is nucleus. There is actually nucleus on the receptor, no doubt. And somewhere in the middle of the sensory neuron also got nucleus. Ada nucleus jelas nampak di tengah-tengah itu. Dalam bentuk sel di tengah-tengah neuron deria. Inilah yang kita panggil sel badan, cell body. No. English call what? Body cells or cell body? Body cell or cell body, young man? Anyone? Yes, anyone? Cell body or body cell? Nobody want to help me? Okay, fine. So let me help myself then. So this is the BM version. So let's go to the English version one moment. I forgot to open up the book. So it's 8, 9, 10, 11, then 12. So let me help myself. So again and again, we are going to talk about this sooner. So you have this thing here. Yes. Okay. Body cell. Cell body, yeah? Cell body. Make sure you get the spelling also correct, regardless of whether you say, teacher, I cannot remember this and that. You have to remember. Okay? Jadi tengah-tengah itu ya, sel badan ataupun cell body, right? Again, just double check for this thing. Okay. Jadi sampailah ke hujung itu. Kita pun dapatlah satu hujung. Dia dah sampai ke dalam sel, bukan sel pula. Sampai ke otak dan juga saraf tunjang. It will reach to the spinal cord or the brain. Depends on the position of where the sensory neurons
place. If it is at eyes, so direct to the brain. Kalau dia berada pada mata kan, dia teruslah sampai sambung ke otak lah. Tapi kalau dia rujuk pada tangan ini, of course, dia akan masuk ke saraf tunjang dulu. Dalam saraf tunjang itu, if you refer to inside the spinal cord also, the brain also same, you need to know how to draw the shape now. For the relay neuron. The relay neuron, we have the shape something like this. Okay? Like what? Like star shape, okay, fine. And the nucleus in the middle, yes. The cell body is the whole cell body here. And you will notice that there is a structure like this. Okay, dia akan sambung juga dengan neuron lain lah. And at the other end of it, the green color shape structure, you will see there is the knob. Okay, izinkan saya tulis ke atas supaya kamu nampak ya. You will notice the structure looks like a knob ya. I repeat, ataupun English knob, BM panggil bonggol. There is another side you will notice is like a receiver, like a hand. Ada macam tangan, macam nak pegang pada bongo tersebut. Yang hijau ini, this green color thing is known as what? This is known as neuron, ataupun kita panggil relay neuron, right? Neuron geganti ataupun relay neuron. Okay? The bongo or the nodes here, I will refer to this end side here. Similar to the purple colored side di tempat yang ungu ini, ya. Kalau kamu tengok, mesti ada satu bongo, satu pemegang. Macam itu bentuk dia. This is known as what? Synapse. Okay, inilah kita panggil dia sebagai synapse. Nanti kita nak belajar tau. Harap masa mencukupi ya. Minta fokus dan sampai dia habis. Di manakah neuron geganti ini? Kita jumpa dekat saraf tunjang atau otak. We find this thing all in the, what we call it, the spinal cord or brain. So they will connect one to another, neuron geganti, but at this stage you just look at it, okay, so this is the shape that I need to accept it. Okay, nothing wrong. Then follow with another one, the last part of it. After that message is being integrated, is being studied. Selepas message atau isyarat, dalam bahasa lain impulse lah, diterima dan ditafsir, kita perlu menghasilkan gerak balas. We need to produce the response, the correct response. So we need to send the impulse to the muscle. Through what? Melalui apa? Jadi yes. Jadi kita pun lukis lah motor neuron. Macam mana lukis je ku? Senang saja. Macam tadi, kita akan lukis bentuk star juga. Cell body juga. Okay? Dia ada receiver. Macam ni. Kenapa dia nak receive? Dia nak terima isyarat dia. What they want to do. So now they want to send to the muscles of hand. So that you can raise your hand, pull out your hand. Dia nak hantar sekarang impuls ke tangan supaya boleh menghasilkan gerak balas yang logik lah. Kalau benda tajam, kamu nak elak. Jadi dia nak hantar macam mana? Dia akan hantar melalui benda ini. Kita nak lukis benda ini sekarang. Hantar. Maksudnya adalah satu kabel yang panjang. There is another cable which is so long. Okay, so long. I repeat. The cable is so long. Going to where? Going to what? Going to the muscle of hand. If you want me to draw it properly, of course, kalau kita nak lukis betul-betul, sepatutnya dia akan hantar ke tangan sebelah kiri kan. Tapi mungkin it will become messy lah. Dia akan messy. Tapi kita tak nak messy, kita pun buatlah jauh. Macam dua gambar raja berbeza di sini. Dan di hujung ini, bentuk pun biji-biji macam apa? You notice?
Yes, I will show you the slide later. We will use a slide. I will show you the slide later. But now, I want you to know how the drawing works lah. Jadi, kalau kita lukis macam ni, okay, panjang dah. Dan di tengah-tengah dia, macam biasa ada apa? Ada benda minyak itu. Sama je. Sama. Kenapa dia nak benda minyak ini? Nanti kita akan sebut. Sekali lagi. Untuk membenarkan is to allow. Yes, the lipid sheet. The name is what? Myelin sheet. Ataupun kita nanti akan belajar lah. Salut myelin. Untuk memastikan supaya impuls itu bergerak secara melompat. Maksudnya lebih laju lah. Melajukan penghantaran impuls is to allow the transmission of impulse to become faster. Impulse. Jadi, hantar ke hujung ini, apa dia? Kalaulah, let's say, we want the response to be pull off. Okay, untuk tarikkan tangan itu. Jadi, dia akan hantar ke apa? Saya pun gunalah warna coklat. Okay, I use a chocolate color now to indicate this is what structure. Kalau kamu tengok satu tisu bentuk macam apa yang cikgu lukis kat depan ni. Spread like, macam berbenang. Tak ada lagi jawapan lain. This is actually muscle. Ataupun kita panggil otot. So, when they send the impulse to the muscle will contract. So, when the impulse received by the muscle, it will contract. Otot terima impulse, dia akan mula kecut. Jadi, sebelum saya tunjukkan slide ini, apa yang kamu nampak beza antara yang purple ini, ungu ini dengan yang orange ini? What's the difference? What's the difference? Don't tell me the myelin sheet is thick. No. I want you to tell me what do you clearly see. Apa yang kamu nampak memang berbeza antara mereka. This orange color thing again is called what? Apa nama untuk yang neuron orange ini? Kita Motor. Motor. Okay, very good. Motor neuron. But what is the main difference? Kalau kamu tengok. Nucleus. What is it? Cell body. Yes, the positions of cell body. Betul lah. Ya, kedudukan sel badan tu. Sel badan kalau untuk neuron deria, dia berada kat tengah-tengah. I repeat, the cell body located somewhere in the middle of your sensory neuron. Unlike your motor neuron, just locate at the terminal, one end, di satu hujung saja. Jadi ada murid akan tanyalah, kenapa macam tu? Sebab motor neuron ini, dia nak hantar impuls lebih cepat atau lebih perlahan. Just let's think about that. We want the response to be fast or to be slow. Students, let's say, we want the response to be fast or slow. Response. Kita nak gerak badan fast, right? Yes. Kalaulah dia sel badan kat tengah-tengah. Kalau untuk kita terima isyarat rangsangan, let's say we talking about stimulus, it is all okay for the message to go through the cell body, spend a little while then go out. Okay, untuk dibaca kan, kita nak tafsir dulu. Tetapi kalau untuk hasil respon, dia buat macam dia pusing, lambat satu saat pun jadilah isu, lebihlah bahaya. It's more exposed to danger to the the person lah in this case. Okay, at least you know already the positions of the cell body, tempat sel badan itu pun ada konsep logik dia. Okay, sekarang kita pun pergi slide yang ada. But before that, so now you can notice the difference, right? Of the structure, and then come back to this. Kalau kita cuba ingat balik dengan ini. Sorry, bukan yang ini. Silap. Bukan yang ini ya. Ya. Jadi kita pun tengok. Okay. Yang purple. Lepas itu yang merah kat tengah itu ganti. Lepas itu yang coklat itu. Sama ke tak? Ya. Sama ke tak? Mana tempat relay neuron ini? Kalaulah saya terpaksa lukiskan satu gambar kat sini.
Ya, inilah tempat otak dia. Ataupun saraf tunjang. Yang hijau ni. Okay? This is where the relay neuron found. But I do not want to make it complicated lah. Jadi kita pun tarik macam ni. Ya, kita tulis kat sini. Kalau kita nak belajar, this is where you find it at the brain. I repeat, otak ataupun brain, or else at the spinal cord ataupun saraf tunjang. Okay. Jadi kita pun bukalah nota. Okay, masa pun dah lebih 20 minit ni ya. Kita pun takut masa tak cukup. Kita juga pun buka slide dah ni. Okay, satu persatu dengan cepat. Yes. Kita dah guna perkataan neuron. We have used neuron so many times. What is neuron by the way? Neuron ialah sel saraf. Nerve cell. Your duty now is to look into the screen. Cuba tengok pada screen sekarang. Ataupun tengok pada nota lah juga kan dah bagi kan. If you read it again and again. Does the cell looks like the normal animal cell? Ada ke tak dia nampak macam sel haiwan yang biasa? Ya ke tidak? Boleh dapat respon sikit? Ya. Wah, dia nampak macam sel haiwan biasa? No. Yes or no? No. Tapi No. kalau dengan Okay. monyet, bukan kita lebih kurang je. Bukan. You have drawn the normal cell. I repeat, the normal animal cell, whatever cell that you draw, is something look like this. Look to the screen lah. Ini yang normal cell. Oh. Salah. Do they look anything like this or not? No. No, right. Except you can recognize the nucleus. That's all. Agree or not agree? Ya. Betul Jadi kita sekarang nak kata dia yang lain. Kalau saya nak tanya kamu balik, let's say we are going to do revision for chapter 2. What does the cell go through in order to change their shape? Apa yang sel saraf, the neuron have gone through? Apa yang mereka terlalui untuk tukar bentuk? Apa nama proses tu? Kalau kamu dah belajar lah bab 2 dengan betul, if you remember. What is it? What's the name of the process? Or you want me to just straight away speak out the answer? Yes. Ingat ke tak? Ya, you buka screen, tapi you buka mic tapi you tak cakap itu banyak ada bunyi buka buku jam ah. Nama itu apa? Pembezaan sel, remember? Do you remember or not? Differentiation, cell differentiation. Okay, macam sel sperm cell, sperma. Macam mana daripada sel yang tadi Cikgu lukis, normal, yang biasa kita dah lukis itu, satu, apa panggil tu? Plasma membrane plasma, and then inside nucleus. From this, become this. Apa nama proses tu? What's the name of the process? We are now doing a fast revision. What's the name of the process again? Jawapan? Sama ada kamu boleh bagi saya pembezaan ataupun pengkhususan. BM lah. Kalau English, yes, differentiation or specialization. The cell undergo differentiated or specialized to become a different in shape. Why? Kenapa bentuk dia bentuk ubah? To carry out specific function. Now, do you get it or not? Do you see a difference in the shape now for compared to the normal animal cells? Yes, very good. Thank you, Del. Jadi bentuk dia yang lain, dan cikgu pun dah lukis semua itu. Dan sekarang, so what's the name of every structure that we have within or every component? Apakah nama-nama komponen dalam sel saraf? Tengok pada screen or your textbook also fine. I'm okay with that. Okay? Generally, secara general, umum ini adalah sel neuron. Neuron sel saraf, or the what we call it the nerve, nerve cells. Normal structure, you have this. It looks something like motor neuron. Dia nampak macam neuron motor. Kalau neuron yang biasa, gambar Raja akan bagi motor neuron. Itu betul, tak salah. Jadi tambahan nota yang kamu sekarang perlu sebut ialah,
pada hujung yang macam rambut itu, if you notice, it's something like the hair structure, we call dendrite. Then we have solute myelin, myelin sheath, with which we refer to the lipid layer ataupun lapisan lemak itu. Okay. Dan di antara dia dan lubang itu kita panggil nodus Ranvier, nodes of Ranvier. Maksud dia, kalau soalan tanya kamu, impuls lompat antara mana? Kamu jangan bagi jawapan myelin sheath. Don't give me the answer. The impulse jump within the myelin sheath. No. Solute myelin. Bukan. Saya myelin ialah yang bulat itu yang lipid. Okay? Wait, kita hold it lah. Myelin sheath. Allow me just to double check in the English. Yes, correct. Yang dia lompat betul-betul adalah pada ruang tengah-tengah ni. Yeah, yang tengah-tengah. Kita panggil nodes ataupun nodus Ranvier. Nodes of Ranvier. Okay? Yang kat tengah-tengah itu, in the middle there is the cable. Kalau sel biasa kita panggil sitoplasma. Kalau sel biasa. Dalam itu kita panggil sitoplasma. Tapi kalau untuk yang saraf kita panggil exoplasm. Ya, nama cable yang tali ini kita panggil akson. Akson. Dalam itu bukan sitoplasma, kita panggil exoplasm. Exoplasma. Okey? Sitoplasma bukan exoplasma. Tapi kita panggil dia sebagai axon secara umum. Hujung ini yang macam rambut sekali lagi itu dendrit. Yang bonggol itu pun dendrit. Hanya kita tengok mana yang kita nak sebut mula, akhir. Mula dan akhir. Which start first, which end up later. Okay, continue. We'll continue now. Ya, kalau message adalah dari kiri ke kanan, from the left to the right, you will have bonggol. Okay, the nope at another end. Okay, bonggol. Now, one by one, very fast. Dendrite, the function. Apakah fungsi dendrit? Untuk menerima impulse saraf. Or English, to receive the nerve impulse. Okay, from other neuron or the external environment. Dari neuron lain atau persekitaran luar, baru menghantar ke arah badan sel. So, apakah fungsi sel badan sel itu? What's the function of cell body? Is to integrate the signals. Okay, untuk mengintegrasikan isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Untuk mengkoordinasi, to coordinate the metabolic activities. Itu pasal siapa yang tadi ada lukis. Kalau kamu cikgu tadi lukis, kamu ikut lukis. Andai kata kan. Jadi kita pun nak faham logiknya. If you think the logic, sensory neuron have the cell body in the middle is quite normal. Neuron deria ada sel badan di tengah-tengah itu normal lah. Dia nak ambil dia punya impulse untuk tafsir dulu. Okay, sebelum hantar ke otak. Tetapi pada motor neuron, kita nak tafsir awal terus hantar. Tak nak kat tengah-tengah. Tak nak perlahankan gerak balas. We do not want to slow down the response. Logic is very logic already. Okay. Manakala, axon is to carry the impulse out of the cell body to other neurons or effectors untuk membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron lain atau ke effector, itu axon. Okay, tak ada isu Manakala pada penghujung itu ada bonggol sinaps. There is a synaptic node untuk menghantar isyarat ke sel otak, ke sel kelenjar atau dendrit neuron lain. Saya tak ada isu kan? Siapa sekarang ada masalah? Do you think you have problem with this? Kalau tak ada, boleh tak cikgu dapat apa-apa respon ke love ke apa benda ke? Let's say. Do you think you understand not? Thank you Razi, Lufti and Safwan? Musa? You okay or not? Or you just open up the meeting then you just sleep somewhere? I'm okay. Okay, very good. Lepas itu,
Kita ada juga salomyelin. Cikgu, apa itu lemak itu? Aku tak faham. Boleh tengok skrin lah. Ya, tengah-tengah itu akson, kat luar itu, yang purple itu adalah lemak. Okey? Kenapa nak lemak itu? Ada banyak fungsi seperti yang cikgu tadi kata, untuk supaya impuls itu boleh melompat gerak dengan cepat, itu betul. Tapi fungsi lain dia ialah melindungi neuron sebab dia lemak. Is to protect the neuron from injury. Okay. Insulator for electrical impulse, sebagai penebat impuls elektrik itu sebab apa? Untuk memastikan impuls itu boleh lompat lah daripada nodus rhizomia, from one node of rhizomia to another. Okay. Nah, jadi apakah fungsi nodus rhizomia? Mempercepatkan pengaliran impuls saraf untuk to accelerate the flow of the nerve impulse. Okay, jelas ya? Jadi kalau kamu tengok gambar Raja sekarang, saya rasa sekarang tak ada isu, patutnya lah untuk mengenal pasti, to identify, at least to speak out the name of the neuron. Okay, kalau bagi gambar Raja sel badan kat tengah ini dan ada receptor, there is receptor, there is a cell body in the middle. You don't tell me later A, B, C questions, about sensory neuron, relay neuron, motor neuron. Teacher, which one is the answer? You should be now able to confidently tell me the sensory neuron would have receptor and will have the cell body. Ataupun kita kata neuron deria ada receptor, ada cell badan, ataupun di tengah-tengah. Okay? Di tengah-tengah panggil apa itu? Neuron deria. Manakala neuron gerganti, senang je, berbentuk sel-sel badan penuh itu kat tengah-tengah. Manakala motor neuron, the neuron motor, okay, ataupun neuron motor BN, dia berbentuk seperti neuron biasa yang tadi kamu dah baca lah. Sel badan pada satu hujung, on one side, one terminal. And it connects to the muscle cell or the effector. Dia sambung hubung satu belah lagi terus kepada effector ataupun otot. Kita pun ulang kaji dengan cepat. Okay, kalau kamu tengok sekarang, tak ada isu kan? Kalau tak ada isu, boleh ke tak cikgu dapatkan sedikit respon juga? Can I have some response from you? Okay, very good. Dia tak ada isu dah ya. Jadi aliran impulse itu, directions of impulse should be clear now. Sensory neuron, dia bergerak, impulse bergerak dari mana ke mana? Dari receptor pergi ke arah badan sel, betul? Dan lepas tu akan pergi ke neuron lain. From the receptor. Dari receptor, okay, to the other neuron. Okay, ataupun sel badan lah, sebab sel badan di kat tengah. Okay. Then the relay neuron, okay, it connects the sensory neuron to the motor neuron. Ia menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. Okay. Jadi synaptic node, kalau kamu tengok bongo itu adalah bukan tempat penerima. Tidak. Synaptic node biasanya adalah tempat yang dia nak keluar. Dendrit dia menerima. Okay. Dendrite is to receive the impulse and the knob is to send out. Syifa faham? Syifa ada tak Syifa? Biasanya adalah. Oh, bagus lah. Nanti orang respon terus. Okay, kita sambung. Okay, motor neuron dari gerganti ke effector, tak ada isu. Untuk menghasilkan gerak balas, sebab nak cepat, jadi sel badan dia pada penghujung. It's on at the terminal side, not in the middle. So that the response can be produced fast. Alright, next. Jadi sekarang kita nak pergi pada synapse. Okay. Let's look to the synapse clearly. Kalau kamu tengok, synapse adalah tempat di mana bonggol berjumpa dengan dendrit lah. In other words. Okay, I repeat. That from one side, one knob-shaped structure to the dendrite, the receiver side. Okay?
You will notice at the synapse there is a gap. Ada satu celah, tempat ruang kosong. Kalau saya boleh lukis dalam gambar raja ini straight away, okay, saya nak buangkan gambar raja ini dulu yang pasal pembezaan. This is not in this chapter. You should know it by chapter 2. Jadi bongo dia berbentuk macam ni. Jadi dan satu lagi belah neuron dia berbentuk macam ni. Jadi dari bentuk itu, from the shape, we can already know where the impulse come from. Kita sepatutnya dah tahu impulse datang dari mana. Kalau saya minta tanya soalan ni, impulse datang dari atas ke bawah ke atas. Kalau kamu tengok bentuk macam ni. Yes? Anyone? The impulse atas ke bawah. Ya. Kita akan tahu macam ni. Dia akan pergi atas, lepas itu dia akan fikirkan jalan macam mana lentaskan dia, barulah dia gerak ke bawah. Jadi itulah soalan dia. Macam mana dia nak gerak? Tempat ada gap. Jadi saya dengan cepatnya, saya nak sebut inside the synapse structure, ataupun in the knob, there are vesicles. Dia ada vesicle, maksudnya tempat bulat-bulat ini, di mana dalam itu ada bahan kimia ni. Yang titik-titik ni. Okay. Ada vesicle dan dalam itu ada bahan kimia. Vesicle ini perlu tahu nama dia sampai you exam. Apa nama dia? Synaptic vesicle. Vesicle synapse. English, synaptic vesicle. You must know it. Inside contains the chemicals that we call it. Ada satu nama bahan kimia itu yang sangat penting yang kita nama neurotransmitter. English, neurotransmitter. Tak berhenti kan? Itu je. Am I correct? Oh no. Let me check it again so that the thing is clear. Yes, double T, BM. Muka surat berapa? Muka surat 225. Satu T. Cikgu, satu T, 2 T jadi tak ada isu. Tak ada isu. Ini kalau you tulis BM, satu T, 2 T itu akan ditutup mata lah. Tak ada isu pun. Okay? Jadi kita pada muka surat sekarang 225. Okay? Alright? Jadi, kalau kamu dah baca sendiri, assuming you have read it yourself lah. So, when the impulse come, cikgu pun zoom in lagi gambar raja ini. Vesicle synapse ini akan mula bergerak. Saya ulang, apabila impulse sampai, vesicle ini akan mula bergerak. Contoh dia akan gerak ke sini. Lepas itu dia akan mula bercantum dengan bonggol. Okay, the hujung bonggol dia akan cantum. Kenapa nak cantum? Supaya dia nak lepaskan, to release the content, the chemical out to the gap. Dia nak lepaskan bahan kimia dia. Apa nama bahan kimia itu sekali lagi? Kita buat ulang kaji cepat. Nama dia neurotransmitter. Yes. Very good. So neurotransmitter now we go to this side. There is receptor. Ada satu struktur. Saya pun guna hijau lah. Okay. There is a structure in green. We receive the chemical. Dia akan terima. Okay. Dia akan terima bahan kimia itu. Nanti kita akan buat soalan. Okay. Dia akan terima dan menjana to generate the new impulse on the other side. Again, this is called protein receptor ataupun English receptor protein lah. BM receptor protein. Hukum DM English protein receptor. Receptor, receive. Dia akan terima. Receptor protein. Yeah. Okay? English pun receptor protein. Oh, receptor protein lah. Okay. Okay, baik. Receptor protein. Let it be. So, receptor. Terima. Okay? Jadi, datanglah pada nota kamu sekarang. Ini yang point penting saja. Cikgu, itu saja ke? Datanglah dia punya nota lengkap. Kita nak faham not general dulu lah, baru pergi point yang penting. Jadi, untuk nak faham synapse itu,
kita pun letak nama pra or pre and post. Kenapa ada pre, post ini? Pre sebelum, post selepas lah. Kalau pre itu rujuk kepada neuron the rear. If the pre here refer to the sensory neuron, the post would be what? Of course would be the relay neuron. Okay, dia akan jadi neuron geganti untuk post tu. Kita nak bagi tahu macam tu je sebenarnya. Sebelum dan selepas. Jadi, tengah-tengah itu kita panggil synaptic node, bongo synapse. Jadi, mulalah. Cikgu, kenapa ada mitokondria? That's your question later, practice formative. Kenapa ada mitokondria? Why are they mitochondrion found or mitochondria a lot found at the synaptic node? Kenapa? Sebab nak jana tenaga tak ada markah. Generate energy, no marks. Generate energy for what? For the synaptic vesicle. Untuk vesicle synapse itu bergerak sampai melepaskan neurotransmitter. Ya. Kalau kamu baca, simply put it this way. For the transmissions of nerve impulse. Sebab untuk vesicle itu gerak, perlu tenaga. Tenaga itu mitokondria yang hasilkan. Itu saja. Jadi, put it simple. For the transmissions of nerve impulse. Okay? Jadi, dalam kita punya synaptic vesicle, ada neurotransmitter. In some of the SPM question long time ago, 10 years back, dia pernah tanya, name the example of neurotransmitter. Musa, name the example of neurotransmitter. Apa dia? Apa dia? Siapa pernah dengar dopamin? Dopamin. Siapa pernah dengar dopamin? Tak pernah kan? Kalau kamu pernah tonton cerita, yes, Akil. Kamu pernah dengar lah. Dopamin ini adalah neurotransmitter yang memberikan anda rasa gembira di otak kamu. Neurotransmitter dia lepas banyak, itulah ada orang dia sentiasa rasa gembira macam cikgu. Kalau kamu rasa kurang gembira, itu maksudnya mungkin neurotransmitter dopamin kamu kurang lah. Dia hasil kurang di otak, neuron geganti otak itu, jadi kurang impuls gembira. Jadi orang itu pun kurang gembira. Dia pernah sebut dalam cerita Hollywood, I remember they use it in Robocop. Dalam cerita Robocop tahun yang 2000 yang new version punya itu, ya. Dia nak bagi dia ada mimpi yang bagus, dia bagi dia dopamin. Adalah dia cerita dia. Pergi tontonlah. Kalau kamu nak ada YouTube, ada handphone sekarang, bukalah tonton, ada. Jadi kita synapse sekarang kat sebelah. Cikgu, apa synapse? Saya masih tak faham. Synapse mainly refer to the whole structure there. But some, they will say, is the gap. Ada yang cakap celah itu synapse. But in your syllabus, dalam syllabus kamu, synapse itu adalah rujuk kepada semua. Dari bongo sampai ke dia punya penerima. Jelas ke tak? Okay? Semua ini boleh dikira synapse. Ada juga yang label kat bawah ni synapse. Terima. Tak ada isu. Okay? Kita tak ada isu untuk itu. Yang kosong tu kadang-kadang mereka guna synaptic cleft ataupun wrong synapse. Dalam exam tertentu, SPM juga dia pernah label itu synapse terus. Tak apa, terima je. Okay? But in your syllabus, wrong synapse lah. Separate the synaptic node, memisahkan bongo synapse daripada dendrite from the dendrites. Kalau kamu tengoklah. Jadi, apa yang akan berlaku sekarang, macam mana impuls itu dihantar melalui. Okay? Macam mana dia dihantar melalui dari neuron deria ke neuron geganti. Okay, kita pun mula baca lah. Apabila impulse elektrik sampai ke bongo synapse, when an electric impulse reaches the synaptic node, what happen next? Ia merangsang vesicle synapse untuk membebaskan neurotransmitter. It stimulate the synaptic vesicle to release neurotransmitter into the cleft, synaptic cleft. Then the neurotransmitter do what?
diffuse across the synaptic cleft. Neurotransmitter meresap merentasi ruang sinaps. Maksud dia, kalau kamu diberikan gambar raja ini, cikgu, sangat susah nak faham. Dalam bahasa lain, kamu perlu jawab soalan ni. 7 markah, 7 marks. Saya zoom in lagi. Zoom in sampai paling besar lah. Ya. Nampak merah itu kan? Jadi, merah itu dah lalu. Sampai kat hujung itu. Macam mana dia lalu lagi sampai ke hijau ini. Dan hijau ini pula terima dan hantar. Pergi ke dalam neuron seterusnya. Jadi, dalam bahasa lain, ini 1. Ini 2 sini. Lepas tu 3. Nampak ke tak nampak murid-murid yang saya hormati sekalian? Jadi senang kata, kalau kamu nak faham sekarang nota dia, satu ini kita panggil elektrik. Yeah, electric impulse, electric. Nombor 2 ini memang dia neurotransmitter, chemical. Ataupun kita panggil kimia lah. Kimia, chemical. Neurotransmitter. Balik semula kepada elektrik. Sebab masuk dalam neuron yang seterusnya, dia kembali semula kepada elektrik. Kimia itu apa? Kimia neurotransmitter. Still is a part of nerve impulse. Masih lagi dikira sebagai impulse saraf. Lepas itu, bergabung dengan protein reseptor spesifik pada dendrit yang seterusnya. Okay? It binds to the specific receptor protein on the next dendrite, then change to the then from electric change to chemical, back to electric again. Okay? Tengok, dia akan menghasilkan elektrik balik. Yang saya nak tunjuk. From the chemical signal back to the electrical signal. Daripada isyarat kimia neurotransmitter tu tukar balik semula kepada isyarat elektrik. Jadi ia merangsangkan pencetusan impulse elektrik yang seterusnya. This stimulate the initiation of the next impulse electrical again, so that the impulse can be transmitted through the neuron. Supaya impulse dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Dan kenapa ada synapse? Payah ni. Sebab dia nak memastikan pemindahan transmissions of impulse, pemindahan impulse saraf dalam satu arah. In one direction. Ya, kalau tak ada neuron, bukan neuron pula. Tak ada synapse. Silap. Kalau tak ada synapse, boleh terbalik. Kita mana boleh terbalik? Kalau terbalik, jam lah. Saya gunakan warna lain so that you need to understand lah. Saya nak gunakan warna lain. Contoh, kalau saya gunakan kuning. Kalau terbalik, dan neuron berganti terbalik. Jam lah, tak jadi. Okay, tak boleh. Badan kita dah halang dia sebab ada synapse. Now, do you get it? Do you get it? Boleh faham ke tak? Nampak faham lah. Nanti exam kita baru tahu je. Cikgu aku tak tahu sebenarnya. Okay? Wan Alisha, boleh faham? Do you understand? Okay, very good. Mia Adriana, yeah, finally. Tapi kenapa mak letak muka skor rendah? Yes, Adriana Sofia, okay? Good, dan sambung. Jadi dengan cepatnya, kita nak habiskan ini dah. Tak nak habis rasanya. Okay? So one neuron can be linked, boleh dihubungkan satu neuron boleh dihubungkan kepada beberapa neuron yang lain. We need to know that not only one neuron to one neuron the next, it can link to another few more neurons to create few more responses, of course. Jadi datanglah kepada soalan kamu. We need to do the questions, okay? In a fast manner. Ya, kita nak buat practice formatif lah. Allow me. I think I need to split it into two. Like the one that I do it for the presentation. Yeah. Okay. 12.3. Okay, jujur Kita nak jujur sekarang.
Saya nak kamu bercakap. Rasanya senang ke susah sekarang? Praktik formatif ni. Razi ada? Razi ada? Okey, ada tak? Ada kan? Rasa senang ke susah? What is the function? Apakah fungsi motor neuron? Siapa nak jawab? Yes, I dengar tadi ada orang respon pada chat box tu. Bagus. Ini yang kita nak. Baik. Jam, ini yang tadi soalan lain dah. Siapa nak jawab? Cuba jawab. Nak buka mic bercakap je. Luffy. Come on. Give me your answer. Speak it. Apakah fungsi motor ni? Receive nerve impulse from the relay neuron and send nerve impulse to effector. That's all ni. Betul lah. Itu je. Okay? Simple. Soalan kedua. Why do synaptic knots contains a lot of mitochondria? Mengapakah bonggol sinap mengandungi banyak mitokondria? Tak boleh jawab Jam. Yes? Siapa nak jawab? Who want to answer? Or randomly pick the name? Alia, Alicia? Boleh ya? Hehe. Ataupun malu nak buka mic ini. Ataupun kita pilihkan kelas saya, Rabiatul lah. Boleh? Hello? Yalah, but make it better. Make it better. It's correct. Rabiatul? Nak cuba? Betul lah tu. Jawapan tadi Lufti dah betul tu. Okay? Is to produce energy for what? Kalau kita nak tulis juga jawapan, okay? Let's say, I open my word file lah. Okay? Memang untuk menghasilkan tenaga untuk penghantaran ataupun penghantaran impuls. Betul. To produce energy for the transmission of impulse. What is transmission of impulse? Cikgu, aku tak faham ni. Untuk menggerakkan apa? Untuk menggerakkan vesicle synapse. Okay, is to move what? To enable the synaptic vesicle to move the synaptic vesicle to where? To the presynaptic membrane sehingga ke hujung and then release the neurotransmitter in it untuk menggabung pada sampai hujung itu, menggerakkan dia, bercantum, lepaskan dia ke celah. Okay? To into the what you call it, the gap. Alright? Okay, clear or not clear? Boleh faham? Satu je yang respon Jam. Aman? Faham, Aman? Razi ni diam je. Tak nak cakap dah kan? Bagus. Kita sambung Ya, cikgu. Inilah cara kita belajar ya. Why am I emphasize on the formative practice? Rather than you go for the practice for the trial paper and also tuition also giving you trial papers, settle first the formative practice. Cuba siapkan. Saya baru pergi ke talk lagi ke sekolah lain ya. 3 sekolah. 2 sekolah murid dia dah siap formatif dan sumatif Sudah siap. Cikgu mereka suruh buat sekolah yang bagus. A very, very good behavior school lah to students. So when is your time? Next, bagaimanakah impuls elektrik dihantar melalui synapse? How are the electrical impulse transmit through the synapse? Siapa boleh jawab? Satu perkataan pun saya tahu kamu faham ke tak faham. Jadi macam mana? By using what? Neurotransmitter. Yes. So the electrical impulse is converted into chemical impulse by what? The neurotransmitter loh. Tukarkan kepada impuls kimia, iaitu melalui neurotransmitter. Jawapan saya dah bagi dalam grup kamu boleh tengok. Saya harap tak ada isu And lastly, ramalkan. Predict what will happen to the transmission of impulse if the neuron does not have the myelin sheath. Kalau tiada salut myelin, macam mana, apa yang akan berlaku pada penghantaran impuls?
Jangan bagi dia jawapan, sel saraf itu akan mati. It's not like that. It's not about die or not die here. We are not telling about the transmissions of impulse. Jawab ikut soalan je. Jadi, penghantaran impulse, transmission of impulse will be faster or slower? Yes, will be faster or slower? Slower. Slower, right? Teacher, I don't get it. Saya tak faham. Jom, izinkan Jeko tamatkan topik hari ini dengan satu YouTube lah. I will show you now simple. Then later I will share with you the link also. Memang banyak ya, kamu boleh tengok sendiri. Saya nak kata jump ya, along the axon, jump. Namanya jump. Ini adalah satu video pendek yang kalau kamu tengok, boleh tengok kan? Semua dah nampak kan? Kamu boleh nampak mana satu lebih cepat, satu lebih perlahan, nampak? Kalau yang ada melon shade, dia laju. Kalau tiada yang satu lagi, dia memang perlahan. Tak sampai pun hujung dia. Dan nanti cikgu akan share yang benda ni. Cikgu, saya nak baca, saya nak tonton lebih. Silakan. Tapi saya tidak berhasrat untuk membuat hidup kamu susah. Okay? I'm not here to make your life for your SPM. You can study more, but not until you cannot understand what you should learn. Okay, ini yang terakhir. Izinkan cikgu share screen sekarang untuk tamatkan topik hari ini. Kejap. Okay, kita tamatkan topik hari ini dengan video yang ada kat depan mata. Nanti juga akan sharekan link dia ya. Kejap. Okay, dah. Ya, ada orang tanya kenapa elektrik. Dia melibatkan sebenarnya ion. Tapi bukan dalam syllabus kamu ya. Jangan susah payah. Itu STPM ataupun A-level nanti. Ini neurotransmitter, nampak? Jadi dia akan sampai ke sana, neurotransmitter pun akan dilepaskan ke sinaps celah. When the impulse, electrical impulse reach at the end of one neuron, so the neurotransmitter will be released and then go to the other neurons to generate a new impulse. Okay, jadi cikgu pun dah tamat dah topik hari ini. Okay, I hope it is okay and all of you understand lah. Kita pun masuk kepada sesi fotografi lah, the last Jadi siapa yang rasa nak bukakan kamera, silakan. Saya nak minta izin untuk tutupkan recording. I will share the recording.